option sida ko na trade toge kan option ki price have lai na option premium hai riba option premium se kamaina se mai no haibagi sida ko yam khara sound je kan da intrinsic value haiba ma ga extrinsic value haiba ma ga laiba ko sigi intrinsic value se kari no extrinsic value se kai no se khang ba se ko mathok tai ba first natra ado intrinsic value aina sida extrinsic value adi hai du time value is kari no haiba question am lai ko intrinsic value is the main oina kamagi role low is time value is low ibu ko aduna ina intrinsic value and the time value hai bani ado intrinsic value and the time value ko ani se koi jingmina se ko se lai se asai gi option gi mai kano se lai se sai the sum of time value ko the time value ga aduga intrinsic value ga ani sigi sum do aduduna hogi market की प्राइस से रिप्रेजेंट तो बने ऑप्शन की मार्केट की प्राइस से रिप्रेजेंट तो है बने सही इंट्रिंसिक वैल्यू से का टाइम वैल्यू से की अन्य से पुनसिन बसिना का एनी ऑप्शन की कॉल ऑप्शन के भी या नत्र पुल ऑप्शन के भी का कॉल ऑप्शन हो ऐसे कोई प्रीमियम ले पुल ऑप्शन हो ऐसे प्रीमियम ले हाई रिवर प्रीमियम सिंह दो तो हाई रिवर प्रीमियम सिंह से कई दो ये कोई intrinsic value and the time value na same bane hai ba ado intrinsic value se koi kari nu jing miner sida ko intrinsic value se kadai da kamai ne measure to ge har kan da koi gi market ki price ke stock price ki ani gi mar ki difference to the measure to we ko difference between market price and stock price to adu da koi gi ani du de gi ma gi difference tai phangai ba value da intrinsic value oi du ni ba कॉल ऑप्शन की पुल ऑप्शन की का अदुगा टाइम वैल्यू है देखो कदाई लाके कांदा सही आई मार्केट की प्राइस है मार्केट प्राइस है देखो कि प्रीमियम को प्रीमियम नत्रगा ऑप्शन की प्राइस है की प्रीमियम नत्रगा ऑप्शन की प्राइस है सिदगी माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू से तौर कांदा आई टाइम वैल्यू से फंगे है को हाइदे आई हजि हजि लाइबा ऑप्शन की प्राइस है सिदगी इंट्रिंसिक वैल्यू से लौथोक कांदा अरे में मखै दो आई टाइम वैल्यू आई दुनी को अदुदी टाइम वैल्यू दे आई फंगनी इंट्रिंसिक वैल्यू लैरगदी अदो इंट्रिंसिक वैल्यू से फंगबा म हाना खंगबा म थौताय नत्रा अदुदी अखोने इंट्रिंसिक वैल्यू से कमाइन तौरगा खंगदगे हाइबदुनी मजिंग तुसे को अदो सिदा अमसु माना इदमेबु को सही अखोगी आउट द मनी नत्रगा एट द मनी ऑप्शन सिंगसे सिदा खोगी don't have any intrinsic value है को intrinsic value हमते लेते हैं तो intrinsic at the money नत्रगा out the money option सिंग से दा कोई intrinsic value से लेते हैं बनी ना मागी कोई कनो से premium pull up से आदि entire premium pull up से time value खत्ता ना सेमी है बनी को अदो हजे कोई दका होई से सागी intrinsic value दो यिंग से intrinsic value हर कांदा कोई लाई से कहीं नो कॉल ऑप्शन हाइबम लाई पुल ऑप्शन हाइबम लाई ऑप्शन टाइप को कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू हाइबम से लाई पुल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू हाइबम से लाई को अदुदि अहम बदो कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू से जिंगसी कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू से कमाइन तोरगा आदि मागी हंगत पर नत्रगा हंधबा इंक्रीज एंड डिक्रीज से कमाइन लेगे हर कांदा को कोई मार्केट की प्राइस कना की मार्केट की प्राइस नो नंग ऑप्शन द ट्रेड लौदिबा स्टॉक नत्रगे इंडेक्स तो हाइदि नंगी अंडरलाइंग एसेट की मार्केट की प्राइस तुना इंक्रीज तौरको मतम द नंगी कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू से हेंगलकनेबा इंक्रीज तौरकनेबा को अदुदी नंगी अंडरलाइंग एसेट की मार्केट की प्राइस न डिक्रीज तौगरगदी नंगी इंट्रिंसिक वैल्यू द हंधरक्तुनी है को कनागिनो करंबो ऑप्शन गिनो कॉल ऑप्शन की को पुल ऑप्शन से गातंग साइटेड थंगी से हजिक कोई कॉल ऑप्शन खतंग जिंगसिब को सेकेंड पॉइंट दे सिदम लाइसन कइना कना इफ द मार्केट प्राइस इज अबव द स्टॉक प्राइस को मार्केट प्राइस ने स्टॉक प्राइस में मथक लेबा मींस मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन स्टॉक प्राइस है बनी को मार्केट प्राइस ने स्टॉक प्राइस की हेन चावब मतम से सिदा नंगी कॉल ऑप्शन सिगी इंट्रिंसिक वैल्यू से पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू फंगनेबा हाइदि जीरो जो ओरोय अदुगा
minus value su phangoi haiba positive intrinsic value phangani haibni bisida aduga mu adudi sigi ona tainabada market price ina above the stock price habi muhutta market price is below the stock price hairadi ko haidi market price de less than stock price hairagadi call option gi oina khogi intrinsic value se magi zero intrinsic value lakani haiba eko okay adu next question mu lakse adudi intrinsic value se khoi call option gi intrinsic value se kamain tawroga calculation tawge sum jingminasi ko call option gi intrinsic value se ngasa khoi intrinsic value aida hairagadi agi difference between the spot price and the khogi stock price hagi bni ko adu call option gi khogi intrinsic value se jenge harakanda nangi spot price to dagi minus stock price to tawtho adu nangi intrinsic value phangani hai ko suppose agi spot price hoju laiba market ki price is 15700 ne lower se aduga call gi stock price aina trade changi be stock price na 15650 ne lower se ko ada metam da ani si difference de 50 phange ko si 50 se gi intrinsic value hoju ne kana gi intrinsic value no nang na trade low river nangi stock price to gi stock price the example gi ona di 15650 chine ko sigi 15650 se sigi intrinsic value kaya no haragadi 50 se oidine karamba matamda aigi spot price na 15700 oba matamda adu de kaguma sida 15750 oramagadi aigi sigi intrinsic value se kya oigani haji 50 oina tra adu sida 50 me hengaladi si 50 hengalaga 100 oyaktuni ko intrinsic value 100 lakwa ise aigi premium de increase to oktuni eko adu de ngasa ko time value si de aigi premium de gi minus intrinsic value to rakanda time value phange hai adu de aigi premium se ko se example no ai premium se 140 ne lower se aduga asagi same stock price to ge ko adudi agi intrinsic value 50 lai adu 140 minus 50 to kanda 90 se agi time value oi dui eko sain tawroga khoi asagi option pricing is the la kan intrinsic value and the time value gi call option gi sona calculation masa ma jing thoko yai ko calculation se khoi kamane jinge hare kanda se suppose use I can the lucky count. The Excel file number open to okay. I'll be Excel finds the quizzing ministry. Excel finds the line. Say spot price ne, Sinagi stock price is the line, the stock price name. Just example Gioina in the premium mammas and eating a tummy. The lady conditions in the market say 15,650 the lady. The stock price mamma lady. Different stock pricing sigi matungina haidi particular stock pricing sigi matungina aigi intrinsic value kya kya lai gya se khoi jingmina se ko intrinsic value ngasa khoi no hot khibido market price degi minus aigi stock price to have ne particular stock price to side 200 tarai se aigi intrinsic value ne market price degi stock price se minus to kan phangapani ko adagi isagi intrinsic value se phangabani na agi premium sida leire premium se same matam de intrinsic value se yauri haire ko adu de premium sida gi intrinsic value se minus to tho ga ding time value se phangak tuine 350 dagi 200 minus to tho ga sigi no sa 150 se 350 minus sigi 200 equal to 150 sin agi time value ne ko adu sum mathang la kan da at the money jawre khalasi at the money se the equal to in the market price dagi minus agi stock price to matam da ko 0 phange kagino hagadi magi current market price agi stock price at the money or stock price ga sab manaram be 0 tarai yare ko adu sai se dagi call gi premium je at the money se da 200 lei base amuk ngasai gi intrinsic value yaw variety yaw dre ko kagino at the money ki price ka is kano ka market price ke manaram bani ko ani se manaram bani na sai agi intrinsic value dim ta lak re
अदु सिदा लेरिबा 200 सिदि कना ओरमनी सिदा लेरिबा 200 से साइगी टाइम वैल्यू दो ओइदुनि को सा कोइन सिदा जेंगप मतमदा अमा इगिबदो नंगी कइगुंबा कनो से है नंगी एटीएम ऑप्शन नत्रगा ओटीएम ऑप्शन से don't have any intrinsic value लेतिएबा को since there is no price advantage for the option in the board कैसे सामने वैदी मसागी लाकदोरियो मागी entire premium से option दुगी को time value खक्तना represent तवे है सी पॉइंट सिने को सिदा लेरी से अदुना सिगे मखा मखै आउट द मनी सिंग से लोइना मक intrinsic value से 0 ओरनिबा करिगिनो को करिगिनो हारगदी साइ सिदा पॉइंट नमु जाउगिबदो market की price is below the stack price so market price is below the stack price adu oregadi call option se has zero intrinsic value haibani ko call option lo loina makogi zero intrinsic value loin leirani adugi magi whole premium se kari orani time value ngakam orani loina time value hare kanda sida koina ib gi value yauri ko volatility kana ko smai adudi hari basigi कनो सिदा केस सिदा कोनी एक्सपायरी डे की सिनेरियो दा मुख जिंगसिबा एक्सपायरी डे दा कमाइन ओइ बजागे एक्सपायरी नुमित दी टाइम वैल्यू मखदि लोइना 0 तागरानी मसा चुमी को अदु आगे प्रीमियम सिदि टाइम वैल्यू गा इंटेंसिव वैल्यू गा पुलगा प्रीमियम से सेमम बनी हानादि टाइम वैल्यू दि लोइन 0 जथो करे अदु लै हौदि बागी प्रीमियम से कनानो लै हौदि से मसागी आगे इंटेंसिव वैल्यू खक्तंग लै हौरनिबा अदुदि इंट्रिंसिक वैल्यू लैबा स्टॉक प्राइस मखगी प्रीमियम लैहौरनी इंट्रिंसिक वैल्यू लैतबा स्टॉक प्राइस मखगी प्रीमियम दो 0.5 ते लोइना चखरनी ऑप्शन ये कनो की मतुगिन एको सुमाइना त मानना को खोजे खनि जिंगिसन द कॉल ऑप्शन गिनी नेक्स्ट द कोई पुट ऑप्शन गी मुजिंगसि को सब मानै को अदु खितंग ख स्लाइडली मागी डिफरेंट अंख लैरी कॉल ऑप्शन गा पुल ऑप्शन गा दि मतम खुदिंग मुक्ता कॉन्ट्रास्ट ओइबगी को डायरेक्शन आरे ऑपोजिट नि नत्रा खुदिंग मुक्ता ऑपोजिट लोइन ओइबो मोइनि से को अदना फर्स्ट द कोन इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू से इंक्रीज तवे करब मतम द नंगी अंडरलाइंग एसेट की मार्केट की प्राइस ना कीप्स फॉलिंग आदि मार्केट ना डाउन तरो मतम द को डिक्रीज तरो मतम द मार्केट की प्राइस ने डिक्रीज तौरको मतमदा कनागी मार्केट प्राइस नो नंगी अंडरलाइंग एसेट स्टॉक नत्रगी इंडेक्स की मार्केट प्राइस ने डिक्रीज तौरको मतमदा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए पुट ऑप्शन नंगी पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू से इंक्रीज तौवे मसाई कॉल ऑप्शन दे कमाइन तौगिबा कॉल ऑप्शन दे मार्केट की प्राइस ने इंक्रीज तौरको मतमदा कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू द इंक्रीज तौबने पुल ऑप्शन की ना मार्केट की प्राइस ने डिक्रीज तौरको मतमदा नंगी पुल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू से इंक्रीज तौबने देखो अदर मार्केट की प्राइस इज बिलो द स्टॉक प्राइस मार्केट की प्राइस है इज लेस देन द स्टॉक प्राइस ओरगदी स्टॉक प्राइस तकी मार्केट प्राइस ने पिगगदी नंगी पुल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू से पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू लेगनी है पूरा कंट्रास्ट लाकला सासोम ददी कॉल ऑप्शन दी कई हारे कॉल ऑप्शन द हारे दुदी नंगी मार्केट की प्राइस ने ग्रेटर देन स्टॉक प्राइस हारे पने को स्टॉक प्राइस की मथक त मार्केट प्राइस ने लेरगदी नंगी कॉल ऑप्शन से सिगी मागी इंट्रिंसिक वैल्यू से पॉजिटिव इंट्रिंसिक वैल्यू ओइगनी हारे पुट ऑप्शन द नम हारे इसिना नंगी मार्केट की प्राइस ना स्टॉक प्राइस की बिलो द लेरगदी हारिबा पुट ऑप्शन द अदुगी मागी इंट्रिंसिक वैल्यू से पॉजिटिव लाखने है को अदुगा स्टॉक प्राइस मार्केट प्राइस ना स्टॉक प्राइस की मथक ते लेरगदी को मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन द स्टॉक प्राइस ओरगदी देन पुट ऑप्शन से हैज जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू अगने है को सी केस से द मुंगसागी कोई कनो से ला कांदा पुट ऑप्शन की मागी इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन से सीधा मुख्य न रेखो खेने से कमाइनो है कांदा इंट्रिंसिक वैल्यू से इक्वल टू पुट ऑप्शन की स्टॉक प्राइस दगी माइनस स्पॉट प्राइस माइनस तौरे को मसाय को कॉल ऑप्शन दे कमाइन तो गिवनो कॉल ऑप्शन दे स्पॉट प्राइस दगी माइनस स्टॉक प्राइस तो थोक पनेबा याय को
spot price dagi minus strike price tawthokpane hojik amuk kano dadi full option dadi strike price dagi spot price minus taw eko fain tawraga igi intrinsic value puthoe 50 intrinsic value se lairabani na igi time value ko full premium minus kano se intrinsic value tawrani aduga kogi time value se natra si phangi ai segi example ni matungin ko dai ko donga sagi do na sida kogi table na dum lairi hariba table si de koi kano da chalaga excel da chalaga jingmina se sida ko da koi put ki sida laire put ki de lai se ko market price dagi kado greater than oiba strike price makhai du ne bamana positive kano lai hai se ko intrinsic value se suppose si jeng si kana dai kana minus to bono si dadi kon gi dadi market price minus strike price hai put ki dadi strike price minus market price hai ne are ko ane laga the at the money de lai at the money the market strike price minus market price equal to 0 out the money imaging am se the jeng si equal to strike price minus market price equal to get out minus 150 ko adu intrinsic value de minus to leiba yadabni na sagi adamai point am jawgi bodo market ke price na strike price tagi greater than oiraga di ko magi intrinsic value se matam khudi makta 0 again haibni ya ko sigi same condition sida koina kano da sangsila kan de expiry date de la kan de time value sing loina 0 oira kan de amagi intrinsic value lai hoba sing do adu khaktung da premium lai horani intrinsic value lai taba makhai di 0 da loina loising garane ba market 0.05 ko si so ina khoi sigi x kano sida hedging gi class sida si hapsi lai si so si khang kitang maru ena haba puni ko kagina ide akoni hedging tawa matam da adi expiry date numit akona ide seller oina changsil aga akona pami se kaino sagi ai x kana da premium se loina sa ho do pame adu de karamba mafam da magi option sigi premium se 0 oiga dage haiba se koi jengba mathau tari na tra adu jengna ba khona rakhanda di sai kana do ni malai sigi loina sigi kana sigi khangak ta ba yade intrinsic value and the extrinsic value na taga time value ko si khang da ba yade ko anduki adu dan nangom de kanum da hangoge ne nang ne hedging tawninga khaise kari maram gido ai ne hedging tawningi jiro sa ai hedging tawni je ai paisa phan je sa atai chum long lasting oi bada trade tawba je chum mayam ta bada ko aina ju tawba ju paisa je kala ju mang ba haitare sa adai ai ju kano intraday tawraga ju paisa je kala ai di ai ju thabak ingang gi ju aduma ju phajana kano ju taw attend tawbu yada bani na ai ju phammaga ju hek sangman mitadi adum changba jawe profit book tawbu jawe adum khara lega adum mang ba ado maximum daina sum yengwa ja machi trade tawba je profit thokpa je mi anambana ai collecting da ju moi kano da tongi haibam ta de ba adai ai ngon ju long lasting trade pam ba sa seng haib hoi man sumi ko koina pami se kaina seng na koina stock market sida agi career se sem gya na khala gadi ko aina su mayam da hanjin hai se kaina gadi hedging da chanmil se punna ko hedging da punna chanmil se hedging su heta tawraga koina heta profit myam logada su nate ko first da koina tawgada se hedging gi adi option sigi magi hedging ai se option gi strategy singi maming ni ko strategy mayam ama leiri myam sigi marak sida to akoina weekly trade tawba yab ama yauri ko nang asu uramani hujik nang si class yaw horabni na weekly the trade tawba yab strategy phajaba ma yauri hari basigi weekly trade se si han akoi lawraga sum khara tamma sum chasi ko
ꯑꯩꯅ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯇꯝꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯇꯥꯛꯀꯗꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯔꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯁꯨ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯣ ꯑꯁꯥꯡꯕ ꯖꯔꯅꯤꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯂꯧꯔꯒ ꯀꯣ ꯅꯪꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ 1.2 1.3 Lꯒꯨꯝꯕ ꯊꯥꯗꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯋꯤꯛ ꯑꯃꯗ ꯅꯪ 2000ꯗꯩꯅ 4000 ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯤꯠ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯦꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯥ ꯑꯃꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯝꯁꯨ ꯌꯥꯝꯃꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯅꯦꯀꯦꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟꯒ ꯌꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯦꯝꯃꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯅꯦꯀꯦꯜ ꯑꯣꯞꯁꯟ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯤꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯗꯨꯅꯕꯨ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪꯗ 10,000 ꯀꯨꯟ ꯂꯧꯕꯤꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯣ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯗꯔꯤꯕ ꯏꯝꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨ ꯁꯨꯡꯍꯥꯏ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯣ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯗꯨꯗꯤ ꯁꯥꯔ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯇꯕ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯌꯥꯎꯔ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯪ ꯄꯨꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁꯦꯁꯁꯦ ꯖꯁ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯥꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯅꯥꯂꯥꯏꯁꯤꯁꯇ ꯐꯖꯅ ꯍꯩꯒꯗꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯅꯦꯀꯦꯠꯇ ꯇꯧ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯜꯍꯧꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 2ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯤꯡ ꯑꯦꯀꯥꯎꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯎ ꯇꯨ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯨꯅꯦꯕ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯦꯅꯦꯖ ꯇꯧꯍꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ 3ꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯂꯣꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯅꯤꯃꯥꯏꯁ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯍꯦꯖꯤꯡꯁꯦ ꯇꯝꯃꯦ ꯅꯪ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯇꯝꯕ ꯍꯧꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯅꯪ ꯑꯣꯀꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯐꯟ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖ ꯇꯧꯔꯒ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯣ ꯂꯧꯁꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯂꯧꯅ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯀꯤ ꯅꯪꯅ ꯇꯝꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯄꯨꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯚ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯤ ꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯋꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯀꯦꯇꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯔꯝꯕꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯒꯦꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯥꯛꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯩ ꯀꯣ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯪ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯦꯖꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯈꯪꯅꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤꯁꯤꯁꯨ ꯅꯣꯏꯒꯨꯝꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯨ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯨꯔꯕ ꯄꯩꯁꯥꯁꯨ ꯈꯔ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯛꯅꯤꯡꯗꯕ ꯆꯪꯕꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯤꯕ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯥꯡꯈꯤꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯦꯁꯦꯖꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯦ ꯄꯨꯟꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯂꯥꯛꯑꯣ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯀꯣ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯖꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯏꯟ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯐꯟꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯖꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯧꯕꯗ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯇꯣꯝꯇ ꯊꯥꯗꯣꯛꯇꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯂꯧꯕꯗꯁꯨ ꯂꯧꯔꯁꯤ ꯌꯣꯜꯂꯁꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯅꯪ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯁꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯇꯩ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯌꯥꯏ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯀꯣꯂꯤꯛꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯁꯥꯔ ꯍꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯒꯦ ꯑꯇꯩ ꯑꯩ ꯁꯥꯔ ꯀꯩꯁꯨ ꯊꯣꯏꯗꯣꯛꯄꯗꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯤꯛꯂꯤꯒꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯖꯤꯡ ꯂꯧꯕꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ ꯗꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯗꯤꯀꯦꯕꯨꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯛ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯏꯁꯦ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯣꯜ ꯄꯨꯠꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯐꯤꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯁꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯌꯥꯔꯤ
suppose Friday the low rate color is a go. So my market service lack of the lack the buggy possibility to trust the over. market की profit लागता बगी possibilities है market property adum akoina probabilities wari bo sir akoina Monday Tuesday go Monday go lowre khala je example sir go market se akoina Monday se lowre akoina my 500 ki difference leire adugi akoina sumna market se akoina kai hai tare sum moment se lakh train khala je ba sir Thursday bodi akoi ngai ni na akoi expectation ni na sir adu Thursday misdes dadi Thursday misdes dadi akoi gi theta gi mai time dige se zero ra panina sigi pot se kano kai moment je ai di kano se lakh hidra de oi da brushing sir 500 gi se adu di oi gini ai aina tu Friday de lore ko Friday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Numit mga ni se 500 ki market ki range na adum lay ba si lay roy dam ne. Ado lay bak su hana phadi ni nang na Monday da su moment lag tare khala se. Tuesday su lag tare khala se, Wednesday su lag tare khala se. Ko ado di Thursday da kai gumba nang gi movement se early morning da fa down na start gap down na draga gap up open tor ko matam da. Nangi ladiba range nang na logi bati mathak ta 400 nataga makhada 400 ko hariba point sigi mathak makhada open tawgi matam da nangi profit se the maximum profit dum so tawrakani ado khudak dum lo thok pa yare dum adaga sa ama koi gi maximum loss adagi minimum loss kano gi maximum loss maximum profit ama thok da sa ho hai adu da di koi gi wari bo ba koi 2000 gi profit magi kano sensible da akoigi kano yenga kanda magi oire ko sir maximum loss da 9000 ka na mai pire do sir pop budi wangjaraga akoina 9000 gi le the lot size to manga ga hapa ko matan tara ga hapa ko matan da di wari bo sa profit da di adugi lot tara ha lipa lot tara lak matan da lising kun adagi lot atara 90 sumaina 90 gi wakal kun lising mapan gi loss oi beji sa asigi se sa koi wakan da psychology da di amal leida masi bo minimum maximum loss se 9000 pi se masi sa na zu koi gi magi kano gi strike price tu gi koi na adugi manung changjala kanda adu oi da open di high da sa asigi kano se yam kana su koi ne se focus tawningai masa oi da bra sa sida yam kana focus tawningai masa oi de ko ai jam sing hare kanda sida ko na focus to gada ba haibu nangi ngasai gi ko na maximum loss hai se maximum loss se kada wai de oi ge hare kanda koi kano da oi di ne ngasai gi nang na trade low gi ba kano ma lai re stock price ma kano ba stock price to hare ga di nang na at the money oring de low gi ba stock price de na 39800 ta ani column ga si ga sian tawri se sigi 39800 se sisida kaigumba market sina sangsil laga kano tawgraba expiry piraba ko market sina 39800 sida expiry piraba adoita de agi maximum loss to sattuini ba adubu Monday nimita natraga Tuesday nimita natraga Wednesday da natraga Thursday gi morning bawda ko market se 39800 ta leire in khalaseba ko adu bawda agi maximum loss 10000 se uba phangoi ba adai matam nang udu se loss se 2000 maya uba yai 2000 khari hen uba yai ko okay adu dagi amu zagi expiry se Wednesday gi Thursday numiki expiry se ngasagi aina lowri ba stock price to exact to pi rekanda adu da 10000 gi loss se oigani ba adu dagi khitang haigalaga natraga khitang handaraga pi regadi aigi loss to handani ba loina ko adu aigi loss to di ai market e laibin aina loina control to ngam to aina aigi kano se aidi akoina option da kano da naked trade to bugi type ta ko market ki move se yamna
कनो फास्ट ओइन चखिबदगी आइगी लॉस तो हेक्तंग हाक्तंग 5000 3000 10000 एन चटपदो अदुगी टाइप ते सिदे चटलोइब सिदे चटु सिदि लुपा चाम जानी चहुम अदुगी कनो द मुप त चकनेब को लिसिंग अम माइनस का लेबसे लिसिंग अम माइनस से तुम लिसिंग अम चाम लिसिंग अम जानी लिसिंग अम चहुम तौरग लेने तम 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 आइदि नंगना आई कनो से आई लौथोक जरगे लिसिंग अनि मुक की लॉस ओइरे को आई अदुम लिसिंग अनि से लॉस ओइजरसनो नेक्स्ट तो आई नेक्स्ट ओइना फुगत होना जरगे आई टोक जरगे हाय मतम दा एग्जिट तो फुक ngame सुमाइने ले अदुन अदुम सिगी वीकली ट्रेड चा सिदी अदुम तौब जाय हजि हजि सु मागी प्रॉफिट कनो से प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पी सी 88% 88% ने अदुम मेति हाई ओइना चा सिसिन अदुम मागी खोगी प्रॉफिट से ओइर को याबगी चांसेस से वांग लेबनिना को एंट्री दुम लॉक्सिन लगा खंबा या लौब याय को अतै के अतै थोड़ा लेटर से बुक हजि बुक क्लियर ओइना चले हाय फरे दुदि पथारा से को बाय बाय गुड नाइट सर गुड नाइट